n'abasomesa tulina abasomesa balungi basheeyi tulina basheeyi balungi mbona mugambire ngo ayimuke atemu uniform ayizayishomera kimugambire mu kitanda wona wolo ozayisomera izosome okay iyo muri wativa sa tukure gitayegesha amazina nsenyomo Gideon tutura hare turi mu rembo rambara ntureba day to ya back to school turinkaye turi mbara Central Primary School aho mu rembo rambara omukisenyo wano shuma bus park no twemeregesha indatungo ndijo mugambe atakagambe na watu gambere. Assalamu alaykum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nakamia Fazira. I'm in primary 7. I thank the Almighty Allah for enabling my parents bring me back to school. Alhamdulillah. I thank our teachers who have welcomed us very well. I studied from Barra Central Primary School. I found the school clean, smart, and I thank our teachers and sheikhs for teaching us. To the parents out there who have not brought back their pupils or students, or students to secondary level, pupils to primary level, what are they missing out? I advise those parents to bring their children to school because the children are missing very many things. They are missing lessons and they are going to fail. Oh, they are going to fail. Charity jemi audio mu ishomero orujungu warwinji TVS ntugamba nyako konkate audio mu ishomero ni ono jeno mukajungu sanga abantu tatunga shey omushomereri ni ishomero ya musingi gwenchiza y'Islam na harimo bashe na harimo secular that means omwako kwire na mnongo masomero gadi nge Islam bakakore bizambya IPL inyenda tungeshe na wanje kutugambira turamuseho ebigambo bibiri kabishatu she. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitumusima Ruhanga nitumwebaza abamagara gitu ageri zoba abatulaba ku TV West amanya nze Imam Ashraf dosi theology wambara Central Primary School mu theology okusokera ddala twebaza director waffe Joel Yasembwele barakallahu fik okubeera nti atuwa kusala leyo nungi nnyo etwongerera ko courage okutuwe ku mirimo then ekirala nti esomero lino kyogedde nti liri ku musingi gumu nedda tulina ebintu bibiri twaniriza foundation good naye twaniriza abasiraamu n'abatali basiraamu kubanga bonna tubaniriza bonna baana baggwanga era eggwanga lyaffe abaana bonna bakristaayo abasiraamu ffenna mwenna tubaniriza bonna tubaniriza era tulina abaana baffe bonna tuli mu basomesa nam ekirala ogambye jogere ku theology ku exams ezaita omwaka guno fe tugenda otandikira okutuula tugenda kutuula ebigezo byaffe omwaka guno ebya IPLE 2026 insha Allah era abaana baffe candidates bayingidde wodda akyaliyo n'abaana eyo ng'akyabasibyeyo mu butuufu obwo tukola bubi so tukusaba omuzadde yenna oleeta abaana ku ssomero lyaffe insha Allah n'abakyaliyo nga temunna reportinga ffe twatandise dda okuva ku Monday abasomesa batandikirawo okusomesa insha Allah tabaraka wa taala twayingira dda okuva ku Lwokubiri idhan twatandise Lwakubiri olw'oku Monday twali twaniriza ab'ekisulo reporting day naye nga ku Lwokubiri abasomesa bonna basomesezza ate basheyi bonna bayingidde mu classes n'abasomesa okutwaliza wamu so omuzadde akyali eyo tukusaba abaana baleete biidhinihi tabaraka wa taala ogoya imam omwegesa ayishomerera abatacyenga rumyo omwanya ogu hari mudosi na mnonga bwa urubaho sakire ndije orujungu na bureta orujungu okusoma edini n'oruzungu kato akire dosi na mnonga yonje kushobora umuzire ariyo na ferwachi dosi orirota abarebi ba TV West mwena murire kurungi twabakira hari Mbarara Central Primary School amazina ndi Moses Atwetaba Director of Studies habwa secular studies ningashi ebe by'orujungu ati tuntokanari abakushomesa by'edini ninyenda kugamba ahakushomesa okutandikira enyuma abazyo abana bizire mu bwingi tubizire kuce munonga bizire kandi abashomesa aharishayo ibiri exactly batahira mu class timetable zona zerurede batandikiraho bashomesa bano muzari na ferizo mwana kintu gambira abazire abatakaho muri kisebana umuriyo
muferwa habo kuburuna kurumwe ruti o mukarenda education warufisi no bo waferwa ikintu cyango murahuke tusomesa abana bihanga tubihe nyensia batugasira batujorora mugasho we mno ogwendos omwishomero hari mu head teacher nawe nyenda twakire head teacher na watu ganere teacher orirota irigesebu orirota kankwatota ya abarebeze ba TV mwena twabakira Ejinimba Central Primary School amazina Ntemisema Nassan kandi ninye head teacher itwe somero rutandikire nyuma abazo turiyo ntushomesa nizo bintu twakira abana ninyenda kumanyisa abazira bakina abantu okwe tebyire byabiro bajyango izo bari yo kubanza tabakushoma ntusomeraho turiyo izo bari yakabira hati twatandika kwakira abana kandi abana bacyongera kwiza nimaze nuko bubere izo bari yo kubanza of course nyesira abana byo kurenga kamagana 3 ninteka teka ngwe sandeji yaza kwa abana mbeza ko babagarishe bayikira higuru nkuko twabere tubine mureta abana banyu bareko kuferwa kushoma ahabo kubo kushoma nikikuru twine moto yitu aburabramu okabino muheriza babuzi omuzira ya aburabramu nito turi abantu izo ikiri shomero otunakwatwamu itwentwiza kwikiriza omwana zo mwisomero asome beno beno yesotinga omwana atakaferwa yanaja kwesotinga hari byo kutandikira aho nka teacher nkishomere ryambara Central areteke byo kutandikira hebyo ekikuro ikushoma ninko kuwakubanoza kuhinga omwana muhereze ekitabo muhereze karamu mbwene bikurewa ngo omwana shimiko bayabayine yanazo mu class atandika shome then iwe na office no yesotinga gwanyuma mwe bari munonga ebigambo nebya head teacher tinkwenda kurya kandi ndamanyire tindakozireki TV wese ne kwisi hihina n'amashomeraga okutunga ansejo yenyini twakira ko director assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh first of all I thank Allah for the gift of life for this time we welcome all parents and we also thank parents for bringing the learners back to school we call upon all learners all parents who have not brought back the learners to bring them back by the end of this week because teachers have started to cover the syllabus. To the parents out there, those that are lacking, those that are in need, as Mbara Central School co-director, what could be your advice? They should come to office and we talk. So don't leave the learners to stay at home because they are leaving out a lot. Then to the pupils, to the students out there, those that are missing out, are still failing, they are failing their parents to come to report back to school. What are they missing out? To the pupils and students? To the pupils who are at home. Please talk to your parents to bring you at school because please you are missing out. Yes, for us we have started. Any last words? Last word, I thank parents and I call all parents out there to come to Mbara Central because Mbara Central is the best place to be. Is the best place to be. Yeah. Ebigambo nibyebyo tinkayongeraho nkasenye mu Gideon ekikuru twabe tukunda tuguma tuganire koko kucyayo no kwano bushanga omugihangwe ashamushanja TV West omukiro shahibira gacencyire ekikuweri ndra TV West nasigatsenye mu Gideon aho mu Rembo Rambara kangaro mu studio Chalte na Jimmy bagumze na program ya Simuka Wabale Gideon senyomo kutisiaho ebye biri muri bigendo misho ebikwatirine no kuhumuruka kwa beji omashomero gatari gamwe na gamwe cyo nico cyane ekiriyo omurimbara and of course omakuru bwito nkoko yagamba agihangwe yagacencire ntubantu koretera n'ibindi biceka bihanga ntungamo isinjiro bushenyi banda kureba yuko abana barimo nabahumuruka bata binje buko baho mu mashomero izo bari anyamazo tubentugambaho turiyo mnizero mutukureba abashomero go getebekanise gata ntureba impindo yahinduka yo bwiri enjura neyaman hari amashomero go kushanga no bwa hati infrastructure tebonire bizimbe biriyo mu mberambi kandi hati bya ejenjura yagumiriye amani ne basa kugira ekiyashisha ntumanya haryenjura nyinje ibintu byenkuba lightening ebibyona tukabe twenda turebe n'amashomo kugetebekanise omunjerejo abo kantureba umwaka gwahwire tukantureba abana babeno baterwe kuba bari mu bibina so amashomero kumuntu mwetebekanisa kumuruka ezo za lighting obuma bwo kuyamba ahankuba
nanemerabyo tinku muba mubutira amashomero of course umushomero kwa mukozeremo ka renovation kace kusirashinga ishomero abana kubera kuba exposing akushira munongo mu mashomero aga boarding ubundi kugira ngo abana batakaba exposed na amizi agata kutambura hamwe na nebyo bishaka ubundi byakubasa kureta abana barwara mushija bwese konka kintu kutekateka omwana atakayegesa nyina kuzara so nyina amasiko kugira ngo kuza kutandika ishomero karukoro karusiye hiwarusya hati nyowe chariteka advice kanje kaba katara kahango so mwerwaniriye hari ubeno mangu ishomero nyine kuba rishusize bari yene kuba clean chokeruho imbaho zirikiri abashomesa bari ready then nabonye mukatandika syllabus yanyu ko kumwinde kuba no mugitandika tubendeza okuhikayoje tubendeza ukubona school fees tubendeza ukushoma ubwonko bwanyu bukitwa ukakora je tubendeza abashomesa ukubasa kushomesa abana bakabasa okuhika honestly I'm tired of being in the opposition. I am in opposition because of circumstances. Not because I love it. With my personality, I cannot stay in opposition. I want a president who is my friend. Says Mubaraka Munyagwa, former presidential candidate and the president for Common Man's Party. Ningashirida which be nature. Ebigambe byokoko bihurira. What do you click on? Mubarak Munyagwa Orusania. Recently, Nomanya President we have a campaign kuyajiro ko wabo. One of the people who are parading jire akaba arishe wa Mubarak Munyagwa. Yes, ngo atwire mu NRM. But Mubarak Munyagwa ijajat at Anita na wakati susa at hinejere ya mwanjire kwereka mkwere ni tata wanje atina yanga. Atina hajire chibina cha NRM ko kahino kuyachigamba togo ne tata wakwe simbiro mbwa President Mubarak Munyagwa. And ebyayize nagamba nibingi ubundi nawo koko yagamba tashemeriro kuba opposition but umwe circumstances obundi oshangaza mfose now like which circumstances inje narebo bundi iwanotera yo tochoka yiyo kamuyiyiza ico icyakubasa kuba cyamutira mu opposition norebo mbintu byawe nagamba umuna ko manifesto ye akijana kabonero ko rusani ari kugira ngo ebyo bwiga byihanga babiteka rusani atubagane ubundi nareba twaza kwikombi yo bwiga bwihanga nareba bugwerire ko mu region emwe yahandi ninga we takashira rusani so when has nawe and of course what you opposition ogamba amazimano basa butakikarusani yore so nijana we naye ndakikarusaniya arebe kiruho niki nawe yana abasagire ki yakwata mwe no burwayangire kwihura hatwaza kwenderera nkayi ebine bigambo bye nagira ngo okutwarira hamwe we aruhiro kuza opposition kandi hari hembera yamuretire yahenderagire opposition nkonka kugira ngo akabire nakikunda ngwabo kuba wenka we umbahangwa omuchukurache akabire atakunda guma mu opposition nkoreka kabe nayenda abari munywano wa president so sebo president takora Mubaraka Munyagwa munywano wawe na bakaba munywano wawe rero bundo kwe opposition eje chikecho tukachendeza habinebi obune byakwasa kuba mbehiga government but Munyagwa ni ngamba nawe hatesha head kugira ngo it is okay ukuhiga ihanga ukuhiga government mbagira ngo wawe akutanga nozayo takutanga norgayo bweno mutwa kwa norgayo katworeke kina fukiri none njangwa aho nho turukwenda so waje tinyowe ni nyana tutarusani ya buryo mwarye dena abatandika kuriya tuyenka tukatandika kushonshode ko mushaho tukahona uko matama ntandika kweteka so atwo kujango bigendere mu njumanyisa ngo kine bunda kiri umuntu nabasa obutakireba though it is hard okutunga appreciation kugira ngo wayoreka government kina kiri konka habwanje njangwe bina esther kweta parties ntibakiri okay twati kino mwihanga otherwise okutorana no kwawe Mubaraka Munyagwa you either stay in opposition or you become a friend to our president.
Alright, program ya sisemu keche mune genda omisho tuchkwinire binji empapura z'amakuru New Vision na n'orupapura orwabukede ntuziza kuba tutayayise nano muhumuriza ari kutushobora ahashobi ez'abazire eziturukora omu maka gitu nico kiganiro tuturabe twine bityo wahatika Muzire tashobi takushobi aza abazire bamwe n'umushobi konka n'umwe mutakwenda kwiciriza defeat ngo mwashobi abuka hariho abazire n'umushobi hano bukwa kuba mu parentinga kwanyu konka no mwe abazire tumukwenda babagambeho eso nizo nshobezi tukwenda kureba so arengo rw'abazire ntwenda kwecaka omisho gabana twera kwereka mutwashobi konka kutwagaraka harengo rw'abazire konka mwana wawe kakora mukubi hari amakago kuzamo kashanga umuzire niwe ori toxic abana bawe kandi bano bana mumutakwenda tubagambeho uko muhumuriza arimo naija kutugambera inshobe tukora natwa twazikozire no basota kugaruka ukakora mu corrections abo Gideon tubireje man counselor ariyo mbintu bye kanisa so mbwenu either side naza kuba natushobora okutwa kubasa kukuza jabana bitu okutwa kubasa kukora je kandi tukaturaje tukombeka amakagite cyo kiganiro cyo turabe twine konko bwahati katuzomuka mu kace tuza kwantugaka n'empapura z'amakuru mutakarga TV West obire nobuza aho ratwara umukunda wawe aha Valentine's Age humura TV West na Radio West tukwatanise na Acacia Country Inn twakoretera Valentine's chamuka mu live band ekihuro c'ababiri kiruho starter Expire Wine Unfortunate Love na Midnight Romance aha sente ziringanire otaferwa gumaha TV West na Radio West obase kwehangurira special Valentine's dinner hamwe no buraro iwe no mukundwa wawe obwo rukuhurikiza radio hamwe na TV West okagaruka mu bibuzo abarabanze ku bookinga nibija kushariraho aha mihendo na 10%. Ijano mukundwa wawe mweherere omwanya go buteka ogwa Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel ahabo kuba mtshemeriri bihagire TV West, Radio West, Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel. Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundo y'urukweta mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera. Otaza muka yawe okiturwa ngo busasane nako okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomoka omusano muko wanje kurga omba ankore actors nugutu yawe cyubaro otaferwa muzanogu urwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwabazyo kandi nugwijagaruka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda nishchweka zo mwebazyo kama sasure kan dinka chikora gakech kukichamba
nehinda bari bakiri nitse mu program ya simu kandi kusima mnonga kukunda program eji hamwe na TV West and of course abahereza bawe Jemima ayebare hamwe na Chobutunji Charity turiya hakuhereza kusiyashaha ishatu zenyine and of course twatanise na mnyanu witu mzee Sisi no arabe na isha muhanda hace konka hati niko kira kutukureba ebyija omumpapura z'amakuru. New Vision yakashashaka nibaja Uganda and stuck in Cambodia nibaja ngo hari abanya-Uganda aba trafficking bakabatwara omwihangeri kandi nerishangwa Asia mane babukoretera page ya mukaga page ya mushanju noza kwa no bireba namakuru mabi munonga abanya-Uganda bakwingana rukaga makumyana nobo bari muno baguza bagurizo mwihangeri reba embera Elieta uko twargayo ntureba inshonga za diabetes n'abajambu uburiro bwa shukari burumu nubwo yongera omwihanga and of course twaza kureba statistics ningashe baro ibiri kurwo mu irwara hanga ry'amarago bakwereka ngo embera tebonire baramu bakwerekana na report yendwara ya COVID-19 okuyasisire ebyendasa bihanga and of course amagaraga abantu abamwe bakaruzinga amagaraga nana hata itugambira yehanga ricira umunero strugglinga nana effects za COVID-19 amakuru noza kubona ugashanga New Vision baramuno bakwegesa ukachimanyira kahino ubonero ki obwakorebero kajot maybe nyene indwara ya shukari obonero wawe aburebire nibakuja ngo kikabe kiri curungi ogendo miraro bucirikare omuntu kuba ku detectinga buciri ahansi bakagire kibatamba bitu baramuno bakuja ngo embera tebonire ombikwatine na shukari and of course timurago yonka bitu just abo kujaniriro gamu marara mahango natwaza referral no shanga ho ba patients ningashabarire wendwareji so nabajango kweto rihanga echishani tichirunji chahika omubyamagara school reopening bukwatirine nana okumurika kwabeji nibagira parents decry inflated demands ko kutukumanya ukora wageze ugure bintu ntumangu hataka beyi haruke yonjire so kora abo benogura obundi nkadazi niye bitabukore wabenojugura kakashanju kitakutangaza wadishangara kanana so kandi kuchukika abazira abo kushanga maybe aina abana binji ningana umnihina bakwateraho so mwene bajango bintu byeyonjire beyi tebe na transport yonka so nubajangwe chuchire munchi bateganisa Harvest Money Expo rebe bintu birabe biriyo iwo muhinji iwo murisa nebukukwataho ukoreba ko akubasa konjera mu cango umundisa yawe no kwindura mu kugira ngo base kusharura cango utunje amagoba nyamwinji nebakwereka court Father Sekabira finally gets bail gabegari amakuru maronje munonga izobere nyuma bazo Father hatwiro muchome n'abamjunana kujambu ine sentezi yatunjire omuringo gutabonire bitamuntu bagira ngo nabyo bukwatine nebyo bururu bitizobere nyuma bazo abasize kutunga bail and of course naza kuba nazayo arikwehoza at least arikuruga aheru Emito kwatine nebyo kushemeza entertainment Makona's influence on Ugandan gospel music barumuno bija Uganda and of course Vision Group nicho niyo echitiremo amani Toto magazine bodora kasha Toto kafera kwetunjira kakatabone kabakarumu karimo activities nunji ezabana bitu ezibakosa kwegeramo shadinga puzzles kwegerana n'abandi abana kurga omugandi amashomero sports sotakajfera iwe harukunde byemzano omunda yihanga aheri yihanga nabyo babukoretera ashirinje nkumibirizo nkanoza kwa noretunjira a street yahindu gambereza shaha New Vision yahichireyo one supermarket one petrol station one baba agents bitu ndondoro papara New Vision babase kweshomera ebintu nyamwinji bakoretera katurebe Vision mu papara orabukedde Bukede ebintu abiri mu bisatu ebikabiza abazadde mu kuzaya abayizi ku masomero echo ndukoreba ha mutwe and indeed turi mu school fees week turi mu go back to school ebintu tubyangu hiko nka ranga no muwezi witu nibyenda bitakwenda we must reach there
ombusasi no kushemererwa nzitekwa okushomesa abana bitu okwanjo tuineho chonga ekitwasa kuhereza abana abo nibyo ebyo bintu abiri mu bisatu ebikabiza abazadde mu kuzaya abayizi ku masomero bakukulumidde gavumenti n'amasinzizo obutabataasa tinkumanya kandi hataho amasinzizo go gasobola kikola gatya birwaha basa kureba urupapura urwa Bukede. Then omwaro omulala emboko bamuse ogwe nawo kandi bamuhira mu magara genseje abantu obushobozi bakabwegaruza umuntu mbamukora eki barukwenda so ogwe bamuhira mu magaraga. Muna Uganda kadama bamutemye ko mutwe kucheyo akozereki babone bamuteme umutwe aryaha n'umunya Uganda otwiromo ahazimwe omunsi zaheru. Then ahantu bajanti abari bawakanya government abawomeru obugenyi ewa Museveni ninda abarwaha no Batmawo ninda bebembire umucara kamya nawe ni mureba wahana nabandi basa kureba engerije bawomerwa obugenyi ewa President Museveni. Nsabambi akoze ekiwandiko ku NUP na chiwa President Museveni nindabiru nachiwa President amakuru nindagarwaha nagotoshimekwa no gaferwa amanyibiru kufa aharyabo abarukutwara politics zihanga omumisho Harvest Money erimure gendo misho Harvest Money Expo baramba jangu tosubwa okumanya bofuna obuyambi bwa sente mu UDC. This is none other than Uganda. Anyway, UDC shoma ino jakwa no bireba no byetegereza obase okumanya UDC nibamanyisa ki. Then ahan bajantu buza kamisana wangu desente mu Mesinde naye ajidwako musolo hata abawutkura bakiprotiche jesherangata na nabandi kuba kuheza kukikoko basingura empaka zo kwiruka baba haka sente kabo nabone bijaha bashashuro mushoro ninga byona nindamba bigamba hwaha urupapura norwa Bukede orimi Uganda kandi noja kwa noreba senga na gamba ki ahizobe rya Valentines izoba ry'abakundine indeba na hwaha nbenda ngo base kumanya what happens beyond what you think urupapura norwa Bukede kandi nibinje birukwata aha local places zitu okwahoro kutobuka na mnonge byange bya Uganda nabwe cyo wano kunda kumanya what happens there urupapura ruryaha ni kushabango rwirukanjire rwashirinjira ukomizonka ebyo mizano nabyo tubatuma mwana kureka babyeshikira nabyo ni yango tunje urupapuro nashirinjira ukomeye. By the way ekiro nosha omumpakeza premier tube twine Chelsea na Leeds twagaraka twareba Manchester United ine West Ham United basa kureba results nizo ziha byona omumpapura zitu birimo bitekami urupapura urwa Bukede norwa shirinjira ukomeye kandi urwa The New Vision norwa shirinji 12. Chiri cyo butungi charity chine Jemima ayebare tamburani mpaka shaishatu kandi zakwantu gitwaho omujenyi witu wamani omuhumuriza bwizwe yero wakashatweri okubasa kutera torch ombyama kageitu na mnonga this time round twaza kwetsa abazira bajango muzire tashobya but twaza kuza mu details twaza kuzoma reality we really do mistakes nabo cyo twenda kwetera mutoki nitwe tukazameza tukareba abazire ni inshobeki eziturukora omaka omishoga abana bitu omunshonga zitari zimwe na zimwe. Gideon tubireje omuhumuriza nisha kubari yaha kandi okubasa kutambura nitwe omunshongejo konka tukarugaha tutagambire aha Stanbic Bank. Stanbic Bank wari kwenda obuhereza burungi obo kubika sente zawe kandi ukabasa no kutunga ka loan aha interest rate ice teka Stanbic Bank bamaziro bwire buringwa banking sector niyo bank yonka eiwa kubasa kwesiga by regulated by Bank of Uganda echukhereza
confidence yo kugira ngo sente zawe no hakugire cyabaho zo neziba ziriyo iwo urikwenda kutandika ka business bine products nyamwinji noenda kubika sente bine savings account fixed deposit accounts hamwe na n'izindi nyamwinji eco inokora no kutayira itaji rioneri ya Stanbic Bank obori nkayintunga moguru kasese kwetoreri hanga bineyo branches nyinji zayo batayire whatever products and services zibine orebe eco cyakubasa kwizera omunidi zawe ninga cece cyo rukwenda bo bariho kugira ngo bakuyambe okutungura omungeri yona aba businesses n'abakwateraho niwo rukwenda kubika sente zawe ne financial goals zawe Stanbic Bank neza kuyamba kuseyo hand of course program ya Sisimka ukiri mu negendo mission izo bari abakundinde school fees Valentine's Day 2014 tokora era school fees okajugurira mu girlfriend ninga boyfriend ninga mutimanyi mama w'abana batata w'abana akamuri wakire tureke wawo mwana gelatine fees ngo maza gurira marana that is true tokora era rimba manya alright nakoreka mutayine mukumba ino wakwenda kugira iki ya iwo wo mukana n'abana muri uko no muto cyo sinari muninga amata ngo yacha mama w'umwana ninga tata w'umwana hakiri muka kandi kuza kwereza abahera babo semfa no muntu sete za family yafe tezigenda kugenda bwe batira sabazire naboreka tukore financial decisions ezishire honestly umwana wawe obase no wasa kushanga takagere na ishoma turaza kuciro mbere 12 ninga no buyazayo niwo umubira ari mu office uri kuja tubantu mu kwatereho bataka sente ninza karete ishomo rya kwesigari yakwereza grace period ya weeks 2 ati yo no buwafa na kasente akujoine girlfriend wawe kuri wa baby girl waza kumutwara autu wamugore muri manya dena manyachi honestly reka tukore financial decisions ezishene just shuhora ona neka yawe n'umucara wawe n'abana bawe obana mama wawe obanoha mugende muri kumurariye then you come back izo bakare ritaka kunamera konka tokora era school fees okabantu waje to kujigarraho to be difficult twahumura basebo n'abanyabogaruka aha tsakwatino mjenyi witu targa program ije nunji ya Sisimka hariho okongera eshagama hariho no kuyamba kukoresha gama mbabi atana ibitana kachikani njamu nabwe naza kuongera shagama nimba njukozere ninkore ndijo ngaraka nyongera hati nuriho kuwanyuka ibitochakagwa moshande yego niko kuza kunyuka nka karoti na beetroot ukabikamura wawe itambo ni rusho rwamba konkati yakori kunywa ejo juice teri kwikaniye bo rwamba erimwe birisa ibiri kuza kuyamba yambana nebindi okubasa kukorera eco ikiri kora umubiri gomutago kuba icyari beetroot kandi uje ushanga ngo harihe ibiri kuba nibiyamba umubiri koko rubyishagama koko rubyemisi kubasise ishagama ejo kutamba kandi hawo ne nkempezi hamwe n'inyombeka mubiri hamwe n'integeka mubiri iziri kuba ziryo mu by'ibyo byo kurya kwija kuyamba umushokoro ukukora iryo shagama ntabwo shokoro kuba n'urya beetroot ngiyo neshwa nk'eshagama ine nko kwera yongeze enkozisa y'ibyo kurya byo uri kubeyine okubasakurwamo eshagama nyinjiho kandi ine nko kweri kurwamo ebirisa ebiri kuyamba imisejo koroba ikatambuza jesha harimo ikirisa ikiri kukorwa
kurugo mu nitrates ziri mu beetroot gukora nitric oxide ekije ko byo bishenje by'imisi omunda haze ibyo bicyaba byorobi hateshaga metamburaje kunkatiya n'iki kiri kuwombeka ako kabubi ko munda nabyo nibirisi biri kuri twashaka nabwo cyo kuri kubona urya beetroot ugiteremo karoti ugiteremo urutunguru uyongeremo urunyanya ukatamo akatangahuzi ukakora ijushando kajinyo no yongera inkora yishagama uyongera intambura yayo kandi uyongera inkozesa yayo ahubwo ijuka mburire itaka ikiro munda yo butafari tojini itaka ikiro tekwinire mugasho nabwo cyo notekwa kumenya uko kugikora notekwa kumenya uko kugitambuza notekwa kumenya uko kugikozesa kandi notekwa kumenya uko kunaga kasasi yarwo mu kursi ibirisi byatahunda yo butafari bitse kasasi rone tusigatwaje naga tukabana tukazakibuze kindi kashi nureba nakuje naga nteje kasasi rone nakurye do na ne kanje andi nureba n'ikirataho mu nda yo butafari naco kine kuba kine kiri kucyakira aza umunda ya buri katafari hariyo ikorero ry'amani umujungu bajeta mitochondria yes haza mitochondria zuri kuboyine nezingana nishagama no nibirisa biracwekanise kurw'umushagama kuzumunda y'ubutafari akatafari kine mwikorero kare mwikorero ekirazemu kine kubona kingana n'ikorero ko rukwingana ikorero kuri kwingana ibyo birisa biraziye ibyo nane birisa biraziye haze cyo n'ikikuru cyo kumanya ahubwo kuba abantu bigini bakira kugira ubuzigwe n'ibyo kubirinirwa gahereza amani kunka batagatunge kandi ubabigine bwinji konko rukushanga ngo ahubwo kuba ikiyo kwakira gomani tikiriyo tikiriyo ukatugire nkasukari sukari shemeye kubona kuletera amashanyarazi kunga ku mashanyarazi nigakirwa mitochondria yes nabwo cyo kuwo kubushemire kuwine mitochondria nkarukaga kunko ine bina noza twara y'amashanyarazi gari kwingana na ubu bwa mitochondria bina nabonga ekiri kumanyisa amana go kubirengarwa omu bukokobwe 200 turagatunga nejo sukari yaneza kucwekanise kazayo nayo teraziyo ujoshanga mu ngomajyago cyo kunywa nanka ngo nisereta amani ngo nganyara bo kunywa katine kiri kwihinduka ahubwo cyo kucyakira umunda yo kutafari nchiba kitariyo ngakitari nabwo cyo kuri kubona na eshagame kugirira umugasho ushimire kubona umungu harone kiri kwakira ibyeye kureyire munda yo kutafari kandi amani niho turi gutekwa kutandikira ntabwo cyo ibye biri kuba biri umunda yo butafari ibyakorese birisa kukwereza amani go kukoza no kweyombeka no kwegaruza busya nicyo kirayambe kureba ngo ishagame yakugirira umugasho kandi yatambura yazayo yagenda bishi obutugera no kwihamwe bitari byo mugasho n'ingasho kwihamwe bitaratugasira umushaka ishagama nebeye kurire bitari byo mugasho biha n'ingasho waste yonke shagama tubone tubyere eliminating waste nebaho ishagama waheza kugikozesa eheza kutaha kuri yo mutafari wahembe kuniharwa mukashenda harwa muno mwika kandi juka ishagama kimwa bintu byiri gukora no kutambuza ibyo ibyarwo mu kukozesa birisa umwika ni gurwa mu rwa carbon dioxide gushohora kandi harwa mu ndije ukashenda iyarwo mu kukoresa ibyayombe ko mubiri hamwe n'ibyashenyuka umubiri gwanigwe garuza busya ahubwo gwe guturaga n'igwegarusya nishagama yonka n'inite ko garuka busya ntabwo ico nico ko uri kuba ukina mu purani notego kumenya ngo wahemba umuriro ine kundura mu kashenda wawe yombeka kiyungu noteko kutaho umwika guri kushohorera umubiri kirahi nucereza amanota amana guri gateko kuri tweshaga ntabwo eco buri muntu wena uri kure buri muntu wena uri kiza nateko kumenya ngo bujunanzwa bwo gukoresha gama no kugikozesa buryariyo nuwe kandi rizoba tinyenshaka
TV West Nehinda we bari bakiri nitwe on program ya sisimuka ni nkwisi ya Stanbic Bank arikwendo omukwatirine nebyo kubika sente hamwe no kuguza sente interest rate inche tekateka Stanbic Bank bina mataji okwetorera ihanga iwe hona hori no basa kutunga obuhereza bwa Stanbic Bank well protected by Bank of Uganda and of course some sente zawe no bakugere cyabaho zo neziba ziriho iyo no wasakutayira itaji ryo nerukikire hihi obabuza ha products zawe na services zabo orebe eziri kusutinga needs zawe obase kukolengana na Stanbic Bank oyombeka makagawe chaka business financial goals ezo ine nkomuntu Stanbic Bank nebasa kuyamba ozichirize program ya sisimka ukiri munegendo misho ochine Jemima ayebare and of course na nabagize mutuza kwa twino muhumuriza turugamba ahanshobi ezabazire eziturukora omakagitu kuchira munonga twabana tukuza abana bitu omujeni witu omwami Gideon tubireje yahikire studios sebona kwakira TV bare nyabo kunyakira kandi abari kutureba nimbaramusya kandi nimbatengera no kurikizaje no kurebaje program eji tukagitega amatu na misho tukagiha attention ubundi tukagira ekitwihamu ekitwaro ya risinga enshobezo twayiga ngo tutwire nitukora tutakuzimanya kandi ubundi tukazirekeraho tukareba ko twayoraje abana bitu okutwatwaraje family yitu omumisho twakwakira Gideon turimo tuza kureba hanshobi ezabazire ziturukora omumaka kandi mpamya bazire turi abantu bakuru nito turumuntu tushomesa no tukuza no tushomesa abana bitu hina shobezo tukora kandi zazirho nishobo cyiza enshobe ntuzikora ezimwe ntabantu zimanya ezindi tutakuzimanya hariho Catholic Church in 1992 papa wabariho wa kabiri Francis Paul akataho ekiro aza cyakwatensi yona it's actually today even World Sick Day abantu abakoba barwire batakukimanya ngo barwire abako bakabarije kumukwata mwindwara nawe yagira ati ubuntu irahantuire ndwire so abantu turwire konga tukukimanga tuzirisita tukukimanya ngo turwire so now eshobeze zitukora nabugira ngo zimwe ntuzimanya ezindi turukuzimanya ezimwe ntuzikora tuzigenderire kandi ezindi tuzikora tutazigenderire cyo kubanza hariho kitwete kurikiza let's say wanogamba n'umwana wawe nangwa no bwakuba muzire mutahi wawe wabo ryo mushije uri kugamba no mukazi nangwa umuryo mucyara uri kugamba no mushija ninga muri kugamba no mwana nuturemwa kurikiza hariho kurura na no kurikiza ohurura umwana byakugamba konko tabitireho mutima cyo kurebera hore nkasimu ariyo nakugambira no ikiriza you just nodding no ikiriza konka tuwahurikiriza kumanyamba kurugaryo mukiya kugambira ecyo kubanza abana bitwaba ubwiro bwingi buri kimwe kikubaho ekibara kureba ningashe kibara gukora nubabambegeraho washanga utamha attention yayege kintu kibi nicyarkwata abana bitwaba na buntu batware nkabarwire bitu ahabokoba ebingi byone bakwega nababyegera abazire ba hari abana bataba ubuto munonga abataka katandikire no kugamba abo takagira ngo bono batarkwega nakureba ayega reaction zawe zona nazega ko kugamba kubi nakimanya ko kugamba je nakimanya so ukonkawe nataka funde chance yo kugamba ningashe yo kubikora izobe ryaratandike kugamba no buryaho no buru mwana yagamba ikigambo ekitwire ikigambo mukejo konko yibuza yakikana mutakigamba na hati that is called vicarious learning umwana urukwega ari kubika atakatandikire kushoza reno bwirigwe gwahika akashoza ebiyayiga byona so mureke twege ukwereza abana bitu time and we actively listen to them tubahurikirize ebibakugamba kandi tubone ukutwabashobora aho kwa umwana yabana agamba ariyo nakushobora utamuhire time kikomayisa no basa kumushobora cyatakubuza no basa utamu reading cyenyine cyaretera nagamba icyo mutumagwe ekigwihiraho
so mureke tubahereze time tubahurikize haza kutwa batakoze icyo ibintu by'umwe no shanga bya impacting abana bo benyine because they can feel bad no babasa kuteka ngo tubaha time ningo bateka ngo life kweri omuzire biri nukwa atwaza bwati no abantu mugambira nabari yasi umusobe binko mugambira byone ni mugema so nabasa kukwatamu ekitari ekyo tari mbwene ekyo tukireke na mnonga tufune mu bwire obutwagamba nabana bitu kandi tukabaha time with no phones no what no any other kind of interruption umwana umuhereze time urebe cyara kugambire na yana agamba ikigambo harabana bo kugamba kubibigambo hakikwata makusho umushobora eje kiyakwata cyazo mu mutwe cyazo mu mutwe tikirurugamo so mbwenu twehare okubura kuhereza abana bitu time ecya kabiri hariho obutwe expectinga ningasho obutukwendera mu abana bitu tukabarebera mu bintu byingi nangu ito bumwe bitarakozere we are expecting too much from our kids kandi ebe bintu ito tutarabikozere ecyo kurebera performance okwika kw'abana omwana wawe ningasho mwana wanje noba noyenda nawe he first grade nubwo kuzabuza mu mashomero gona noba nobuza mpaka amashomero agarakozero kandi icyo ni kirungi icyo ni kirungi munongo abana bawe icyo ni kirungi munongo konka tiyo ntukora mweshobe eje shonga yinahererwa kugamba wotahurikizo mwana ukarebya kugambira nubwo akuba nakoraho mu bakaretse twazo mu academics nubwo akuba nakoraho mu baka hari umwana ubakaho mu akukashanga ryo nagiye kozesa haza we yakunda kugiye kozesa konko umwe yagikora egwiri konka twamufaho kumureba ogwe nakunda kushoma konka twamuhera kugira ngo iki yahandika ninge kiyataho cyaba kishikiri ninga shtu wamushoborora kube bambabuza about this origin ya mweno gira akuwa mwegesa hakarengera akumushomesa yagira ki niteka mu cyaba abashomesa bakwambahera abana ho mubaka so hati itwe twahika performance no yendo mwana wawe abe no yaba best umusho mu class haramwe abana 200 ho nabona baraba bo kubaza yes kabagende babura kuba bo kubaza konka banzo yitegerezo mwana wawe umanye capacity yeneha ubwatakora first grade nongo buyakora second grade ninga third ecyarete cyo niki ai namagezi twena tukagira tukinganisa amagezi konka umuntu yakubera open akakugira ngo umwana wawe nayitaga mu improvement iki neki no manya bazire bwambe mwe bakushukaho abashomesa tumukufayo abana bitu yo nimba reba numutsinikiraho mubaka ngutuze bakoze se kandi ubwo ntubahe sente muri abashomesa bo ebigambo byaho byo bitembekerana konka no muri mugwito nk'abazire no muri mugwito nk'abazire kubura kurebera mu mwana icyatari umwana mbanzo mwetegereze urebe icyatari nabahereze cyo kureberaho cya academics cya performance none ndo mwana wawe abe excellent all through azebyo nabyo hina ibikwikabika koma twine amagezi na n'ubwenge knowledge and wisdom kingi munonga turebera abantu abizire bine ubwenge bwingi munonga mu class kandi tucheza no kushoma twazara na za degree na za first class hatoshanga habura amagezi go kwebisaho munsi wanyetegereza go kugira ngo at least wabo ryamura umukogo nokora ubuyineho ka business ahifa keguzesha hozaba cha ningashe bindi business yono side income agona amagezi na nobwenge byajwangira na hamwe education ne basaka pushing kute muri vendijo konka nabwo amagezi gatandikiraho gagere kindi kigakozesa mwenu tukore tuta mureke tuhereza abana bitu tubahere buri kimwe cye level wamureberamo let's recognize them as individuals utakagira uti mukuru wawe kakoze first grade kandi iwe kayakurema apana abana bona tabakushana buriyo mwayine nyetegereza ye buriyo mwayine mukamoko yamahangire ugunoshanga yasirishento uguyasishenkuru uguyashanyena uguyashishe so bite ugoza kurebe byo ni utobanzo kareberaho iwe ukaba no bikorota no basa ko wabintu koraje excellently konko shanga umwana we mukama twe yamahangire so reka kumureto mugono ukagumitaho umwana akaba stressed
no bakoza uzayishomero nambwe na abana bahumurikira bamwe abandi bayunu bahumurika konka noza kureba umuzira yo natwara umwana mukuru nangwa za P5 6 ushanga umwana Leonard ahubwo bamugambira nyendo yiciriza mbu itwabazire ubundi kwendeza abana ebitarabiro bumwe ahamwe ncibacibunira only that ntubasa kubatekaho pressure y'amano shange wabiho muhanda bitarona nabana bakandi bende ejo push agamana go muzira boko mwana wamureka ngo bundi agenda direction yeye oshange tabo but nko kuwagamba ubundi twabahuriciriza je tukamanya ibibakwenda tukabasa kubayamba mu direction ejo kandi oshange bakora je push yo muzire aha mwana neyetengo nawe jantesho beteze kubura kukorwa konka ni kirungi wamanya ngo wakoresha kandi ni kirungi munonga wagigora so okusinga kugira ngo bamanye shobe hazo kagesiza yes umwana wamusibura ayishomero naza kumara ya meza 3 garamwe biro 9 ekikumanyisa kore abe yagenda ayine cyatetegerize ninga kore yagenda omunyigize ninga kore yagenda mutongine ukazaho kare yaza kumura ko tazawota kwazirege wotaziroki bazire ngurye cyanda yishomero omucyumuro cyona mubuzire ko bugambaho konka byijamwe hero mbweni waho warapinga kuwaheza stamo motoka zahangire nashitamenyuma tara no kugenda n'umunango mu bihabihengo ngumgende n'umuganira wamuseye ishomero kuyashyireyo abana hatana nabiriye byaza mu byona umwana nabasa kwebwana kesi abwa pressure yazaho so hati ecyo wamutamu nikija kumugumamo ahishomere myeze 3 yona mpake hwire and there is no assurance ngo byagaruka muka noja gambana about that very thing notakibyijwe bimwe konkawe naja kuba yakukwata obuyaheruka kureba agira ati mami ninga daddy ariyo muringo ekikumanyisa kundagenda niza kumutwara zanti webyo niyo burambuga mu mutwe konki wuriyo no kanga mu ngoma naye kagira ati concentrating ashomeje abeka abandi konka eki cyo kumwexpecting mutu cyo cyarmu onyetegereza so abazire let's encourage abana bitu bwanyuma yo kubetegereza imiteekateekere yabo na capacity yabo tube encouraging tubahereza mani barebe ngo bine support yitu hazenunge tarimbi umuryebe byona tukorora meshobe konkani yokoraga mu hikarwa gato yebuze ekindi yo ninkora nicyo ningati cyo abakano basagambira kuba umwana ushanga we aho ko atarakugaruze no mwana azara abana bakura aba age ya adolescence P6 emyaka 12 kangambira mu myaka 12 18 umwe abana kintu nakikwata cyamunyiza afana cyo nabasa kutakigambira konka tubona haraba rishapo kimuguma mutuma haza kimunyiga so abana tubahereze ubwire ningo banzorebe iki kindi yo nimugambira ngo akore kindi yo nimutaho is this my dream or her dream or his dream ekindi yo nimutaho yaketekatekera tukizire kubireba bwanyuma nangwa no butwakuzire umushisha narwo hapangira umukazi we business agira ati mucyara rugamu rumona kupangira business ya hardware iwo mushisha niyo kwenda watamwe umukazi teri passion ye nebo necho steka hade turena nabana ba graduating obundo mwana kana inda kola lo konka bukugira iwe tata we ninga mama wa doctor manya family abo graduating and ba doctor omwana umujema medicine ajukora konka bara kuju practice ngajat mama degree yawe najireta njiji konka nywere kanjende nkore binde kwenda challenge zizire zuba hezo zona tuzirebere yes aine capacity yo kubasa yobushaho kubushoma konkati yo passion ye wamuhabya wamugema barumwa abazire wotagireyo yoti kwa fizero no muziro ndijo nakucwa umwana ahabwa kukorobera agenda sho akora iki wamugambira konkata kucyenda takikunda hazebin nizo mistakes zinani ngamba umwana toyizire no girota no ganira nawe you're not even friends murgenya misho handijo nawe mbwenu abana twatabahire time tukabahereza ubwire tukabahwera yabana wabanohura no nashomeche okakimukundisa turino twita makagitu turino twita ihangeri ahabo kubantuza kushanga arino bageta unemployment ninga
kushanga ushomere munonga une qualifications nyingi kuko iyo no gukora akantu kake you are overqualified abwo mu rugo iyo no gukora uryo mushaho uryaho kunkora hariya notera amatafari abo kubushaho to kubwenda nuba kugimire to ugira ki so rero nozagaruka kugezaho hata noronda umugasho gwo kushomana gwo kubura aho no ituratanje video ninde bidacika zabi 10 hezara abo muri shahi ibiri tucira mutukuza mu mission na program ya Sisimka tucine ho muhumuriza umwami Gideon tubireje turi mutugamba shobi ezabazire eziturukora umakagito ubwo hatika tuzomukamuro kace tuza kubanza ugaruka n'ikiganiro citu mutakarga TV West. Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka kutetiro camani eco kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aharukororo Independence Grounds Tera Star 252 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 ahabwabona 15 ahabwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza tera notu mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga tariho kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live on concert Bishagicire Pacific Events Lion Records. TV West Nehinda wabariwe achirinito and of course chirumutubuza mu mission na program ya Sisimka chirumuntu reba enshobi ezabazire barukora omumaka kushira munonga twaba turumuntu kuzabana bitu and of course twareba cyo kugira ngo abazire tutufire yo kugira ngo turikiriza abana bitu ebagamba abana nababine buzo binji nababine binje bakwenda kucenga and of course nabatureberaho for guidance na no kubahereza mu perspective ikire sabazire twarengwaho tukora meshobi and then anecho cyo kugira ngo muzire no yendo maybe maybe nta mwana wawe nebi atakubasa obundi omujeme direction yakubata atakutora mbweno obundi tukabe turebera arige byebuze bakwana batureba ko tubato bahurikirize tukamanyira itukuba yambira and of course tucino mwami Gideon tubireje ari munatugambira ahashongeze niyo nshonga yiwano ugamba hejo wa mutozo muhanda ugukureba ngo gukiri Yesu gukiri ahabo kubanka kukushoma ushaho kwenda ngwingo mwana gere profession ke yoine abo kwa no reba maybe ugire makasente niyo warebere nyensya waje mutoza kishikirecho konka aharuti kishikiri so that means no zakushanga no koreshwe uri kujumanya ningo tawugera ki utakujumanya nico naninga mbice natandukana cyo cyo gurwire turwire tuwe na konka tukucumanya abamwe abinje muri turwire ubwo nabwo no burwire bwawe kugikora ibintu tabyino ho rusake so hari heshonge iyo egenzire nebaho mistake egenzire nebaho ombazire ninga mu makagitu inconsistency inconsistency ninga shi indiscipline yabazire bakwereka abana babo haza okashanga no ba basing on their moods ezibara mu gukora decision kora buriro tongine na partner wawe nabaro ninga na umuchara wawe kuwi mukono kasheshe watahebera girebisi basing on your moods watahebera girebisi mbena hati tinoranywa cyayi ataka hinjire kushaka ahaboko niwonye kiroko hinebera gireba kutireho ninga shiba kutire mukorihi ninga shiba kugambire bigambo byakutaha mbwe niyo wenda ngo mudege yija hazaba mwetitwe abo kuba we have those mood swings nicyo kurebera nora musya ko umuntu akakwesiza kandi utwire muganira hamwe
uriro tajemema ndiyaho bitu tokundeba ayubuza unashogo namgeranda hakaro program radio se bakugete bwihirire n'ubwihirire so gukora decisions ninga shukora incwamu uri kwihirira ahambere yorumu kora abonyigire niyo nonda kora decisions zo bukambwe hazo rero zitaha abana ejo neshobe eito yo tukora tutakukimanya mwenu koro twire nogira ngo system yawe muka abana nebimuka baterezo mu mbuga baterezo go munzu agiterezo gwasimura entebe undije ateka cyayi den bamara banywa cyayi mwamara muze mukore ki mwakora yetwire system yekejo obonyigire oba wimukoshemerirwe reka system ejo bino yagumaho ahawo koba in case of anything ecyatahamu as abana no bakireba nka interruption kandi bakireba nko nk'ikinte cyabateganisa kukihamuramo hacece cyandemesa kunywa cyayi niki nibyo barenu bebuza mami yagendera ki ati tukozere cyeshobe abana baba ware ashi enshobe tukozere ona hati batandika kufindinga utu wanyetegereza so ezo nenshobe zitiyo ntukora. So we should set clear rules and protocol ahabwa family zite ziragendereho itwe nk'abazire abana bagira bata bazi following. We should agree on parenting approaches ukora approaching umwana kore wijo sinzire ninga kore wija ine byakutabura murumo reka kureta stress area ukagiti impacting mwana apana ubwo ntuba tuyitama kagitu haza tutakukimanya ntuba tukore shobe haza tutawugira ki tutagigenderire kandi tutakujimanya. Let's be calm, let's be firm. Mwen tugiro bukakamu turebe ko turagambe n'abana bitu ahabo kuba. That's why nakugambira nti abana bitukora byona nebamanya abamwabine kamera zo munzu zabo ninga shabana bo kushira kugabira noyimuka ko mu ntebe ureba umwana yija yashitamama nko kuwabo shitamamu kore we n'ingofira gitaho kore we yegamire ntebe gitaho because he wants to look like daddy. Ondija tandika kutambura abantu batandika kwimitating uko kugamba ati tera kashano imagining bamba kutoreza wanotongana ningo bu harabata mugamba kebichunju ningo sinzire ebyo byono baremba practicing bareno ba mastering bareno babikwata ebyo byono baraba kugambira ebyo byono byo shishe mutwe yabo. Yes, rules is turateho we shouldn't make decisions basing on our moods. System erho ibintu yagira. Then there is abazire to in a tendency yo kuba too busy and not available for our kids. Tubantoronda fees. That's true. Konka tugire mu bwire tugambe nabo tureke kuteka ngo providing raw materials okugure bitabo hati tubwite najya turubwire bukumurka amuzire wagenda bakuhereza shopping list wajiha mutwe yona wajita hansi wa shopping ababireta wakwata school fees waza bank washashura wareta bank slip buri kimwe cyone kibakushabumuka cyona kiryaho kiruho webari haza wakora n'uryo mushija ningasho mukazi wa mani konka hariho gundi umuringo gukubasa kukikora beta. Ecyo kubanza banzo reviewing shopping list yibampa ibi byona nande byaki yashabye utabikumwe na mukaga aine subject sina mu kiganireho hato mwana na opening up hataza no manya twine remedial lessons haza no manya twitaga bitabo bya revision as in that interaction itself nereke kintu cyangwa ha mwana. Ecya kabiri namunonga abana abita bakuzire eje myaka y'inagambi 10 n'abasiniya 1 2 nangwa n'aba P6 garuka higuru umwana ncenda manye value yesente ziwa mushashura abinje bazira bamwe no bacara ugenda n'abana babo mbanka akwate sente harfizi yawe nishingize ingahe ni miliyoni emwe torozo barorebe zazishikire umwana zabazi barazibara aziri atahate nkezi kuzazigezanje ecete ngo nikizamu biri umuzire wanje nashashure sente zona atyo mwizuruze bank slip ningana aje izuruze atware hari ya sente account aziteyo
waba notina kuzumuhereza akagenda wenga ubwo n'umuringo gwo kumwegesa nchanchi mayisa ngo next time naza ku adoptinga that culture agume mwe nayishashura ninga manye amanu go kukozesa ninga shamanye varu yesente zo ugira ki icyo kutamu kuchikwingana abana tureke kubatesa munonga bakarenga ibashemeye kuba bare haza tuza kubiya mufira tuza kubiya abantu abana batari ubwogi so umwana nawe yana bare sente harabana batakumanya ko bare sente ari mu secondary yaho ari mu shabamani takumanya ebyo byona nanagera mbingi nareba bank system uko ikora umwe nawo shanga yaitenga kuba nko nkatera wa banka so agire biyayegamo tukagenda ningashi ukagenda nawe akabara uje ki let's seek attention in health ways utakatontomera umwana ngo akugambire ni umehoka attention kandi mugambire mwe nawe akushoborere ibyakwitegereza ubundo kamukwata amashobe haza abandi abazire mutakagureba muko muringo gwo kuberesereza abana ninga kugira utunyondi umushije mukayanje kinkugamba ni cyeco yes ni kiba cyabe cyo haza webare uryo umushije atwenda kwiye ushije bwawe uryo mucyara atwenda kwiye ubucyara bwawe konka tiyo tujyango hari ubundi umuringo gwo wakubasa gukora hoje ibi biriyoni bikorwa hatine kindi kireho hataragire ngo hayongera sente konka hakagire kindi cyakorwa umukayawe turiya habwo kutambara bakagawe turiya habwo kutambara iyo wenyine kuzajya abana turiya habwo kutambara kumanya ngo urwire konko turi utakumanya ngo urwire turiya habwo kutabwo burungi bwekayawe nihangariyona using hash words without realizing that they are damaging our kids minds ebigambo bitukoza tukabatambikira byamacumu biremire iwe rwata wangaye ebe bigambo nibidamaging abana emito y'abana nibaretera batabaje nibaretera barimbagirwa nibaretera batekateka kubi twahurire okeseze mu abana bakubuza abazire babo konka hona baganiro konka hono gutatanwa ariko tuzara tumwabahurire mu abana bamwe nabimukora nabo tumwa hono kuyabina azababirurizinga bakura konka tateze mukonizi yabina antera tujuma abantu busuru tujume ebijumo byabina ngambira hato mwana no jyangu nayihamuki mwene tukore kitusomekora these people ebintu bitukugamba n'aba bana abatukweta abana okashango bayishire koko mwana nabantu bakuru mind zabo zikuzire ahabo kuba tukozire kikobasika twabarisage twaborraje mind zabo ziri stable ecyakwega nacega ebyo bitukugamba tukabajuma tukabagira ki nibisige nkojo hamituma yabo nibisiga enkojo ahabwongo bwabo nubaretera bafiringa ningashe batekateka ngo bar neglected by parents nubatekateka ngo twabihe mu kishani nkabana twabete byana hazo umushanga cyabargeramo ebitashemire now and in future mweni twabazire tukoreke reka turekeraho ebigambo byo kujuma abana abusing words so mureke na nobwo kuza kureactinga acyo mwana yagamba ninga shaki muzire mutahi wawe yagamba yitware katugira umushija w'umusinzi uko witu kuyaba basinzira just think twice before you speak a word wakana jimanya ekinda kagira tumushomesa abana abo kayina abana yo bashumire akayina abana yo bashumire so akaba naherera mwabo nabatumira ngo nabo bagire bata bashomesa abana babenkawe uko arukwereka ngo kuyamyo twarwa twe tiyakora shobe ukuyaho yarya habintu biruho so sabazire no turaze kwana abana bitu twose bugambo birunji twose bugambo birunji tutakabashenya n'ubugambo tukoze se creating some moods emberera aberuho ebita kunyiza umwana tanagira ngo atanyiga sometimes ukunyiga nacyo nceta gisabo kwa none urebe bukambo bw'umwana ine bukambo iki aba muntu banyize intention ngo turebe how they can resolve some issues so ebindi tugumenti bukora konka tutereze mu kake kugira ngo abana bazaharure ngo rurungi abana manya haro bwo kushanga no muzire yagira umwana ati nsasara sore ahabo kuba warebe cyo wakora umwana cyaba tuma cyaharuwe haza cyaza kumukora ko bininga kiteho distance mpango ahariwe na naci na numwana ubwo
twine abazire abo kuva njete nka over protection y'abana bona yuko anoshanirengana na over protection hari abazire abo kuberesereza abana babo munonga to the extent ngo mwana yakora neshobe numuhakanira icyo kureberaho twatureba abana bayi bakora shobe ayibubunta hishomero agira ki bashitwara umushango gwahiko wo muzire ati mwana wanje numbehera takamanyire ne cyabaho takamanye na details ngo mutabano wa umanya yaterana kibare ya mwato mutatecho numbehera ati numbehera mwana wanje hara wawe yakore atapara numbehera haza yes kabagende bambehere yeyorere mpero mu masinde ncyakare niwe kirakiho ahubwo twarebera abana bariyo bakora ko babazire babo when it's high time tubukarengero bwire bwanyuma hona byone bitwagamba byakusiyoka ho byona tandikira hari iki hereza umwana wawe ubwire manyo umwana wawe mitwarizeye manyo kwa controlling ikintu gake mwegese ahabo kuba wareba yakore ikigwire nomore ko muhereka ikikiri kunkataka kore ikigwire ukacyongera he ikigwire ukamuhakanira ukashanga twarebera abazire no batwara abana babandi umukoti abana bato umukoti zebyaro nyimpa babira naka abeherira umwana wanje ngo akoze iki nimpa babira mbwenu hariho ugundi umuringo gutwakubasa gukora mwecyo haza ogurubeta gusinga hari yogo abo kuba turi planting n'tubyara rwango mbana bo benyine aba bo leta bo butikirizana abo kuba nebigambo byigi kugira ngo uryo mwasingo mushango mwenu abazire mureke twikiriza abana bitu tugambe nabo tubahereze some responsibilities turebe ko babikora niwo giro third party niwo ragume no simu nte bo mukasheshe kandi ryo tiyumurime ryo mutabuni wareba harimo kwingariza muhogo no kuza kushatura za muhogo nebitakuri aha konka nabwo wabo ine chance ejo umwana ariko basa kwinga muhatara kasirike yo kamhamanye ngo akakabakeye takagira ngo naza kwiyamwe bibaguza muhatare yo kapati ko rutoki akore with the responsibility ariko manyangu ejipati nagikora gibiri nanye nibaza kunsima ninga sinu baza kugira ngo nakora giki niki and indeed naba yakikora gi so abana bitu mureke tureke kubaromera acyara umwe tukabova controllinga tukabataha amateka minji bakabura kugira iki batwegamo and ignoring them also kubareka tukabignoringa ebiyakora oba yakora iki oba takora iki so to balancing tutabatahamani mingi kandi tukabareka bakakora buroro banyakore bagire fumu wakuzo umwana buroro mukaki so umwana tutamureka akakora buroro ahabo kuba cyo riyo no yorora nubo mwana ora tutambire ncyakare haza nango mbibura harimo quotation abazira bamwe babire betrayed mbugire kurumzire na complaining mnonga ngo abana babe akabashomesa manyati bawugira ki abana no wabashomise nubwo barigire graduating kutube tuzo mu details abana nubwo barigire graduating tubakafunire busente nabashija nabasagazi nangwa tubakashwira nangwa nabiki nabo tubakashwira nabo bariyo nibeyiye no bapanyisa ka rent no barunda ko kuri konko muziro muzire ntwara kukiriza abwara kukiriza biburu negera ngo muhereza abatine mutine masiko go garwa wahereza umuntu watine utakaje utuguncyakare naza kuri indengeza kore cyahati iwe rumurengeze ebyancyakare mukamana warara kurengeza so nubwo mutuma gumo gutwa tugira ati ntushomeseza abana umwana mushomese nawe ngo afune future nungi haza mu future nungi ejo niyo no basagoberamo ninga no basagutagoberamo no basakuboroho ninga no basakubutaro konka let's do our responsibility tukore kitusheme kora nk'abazire umukushomesa abana umukubahwera umukubahabura umuhando gushyikire umukubatwarizaje ubundi tuhemu nawagireka nungi ushanga umuntu nagira ata wakushwerwa wananka ekeje bonire ninga wakushwerwa wananka kaba yakira azini kutashanga abana bariyo barige bihambagarira tukizire kubareba na mnonga ko bwire turigire mu bwa politics so kushanga umuntu atakutine cyakutina nayiziraho nabasakuruma yakwiyeho so abantu bari yaho bine binaga byabamutuma aza hine cyabitireho abo kuba tuko bahangirwe hine cyabitireho hine cyaberekireho hine cyabyorire bikahika ibiri binagebi umwuta kashanga ryo muzire
utakashanga no yabyuriye kwikaho haza bamba takimanyire ningo bunda akimanyire mwene mureke tweshujume kare tutereza amakagito tugambe n'abana bitu tugambe n'abacyara bitu nango bunda abana n'ababatari bawe ni kare jinga makagaga mahango nangaga akitwakweta nka extended families aho wakushanga abana n'abazire babo nabishenkuru nangwe bimbikira kubaho once seasonary tutaha nko mu cyaro ushanga ababarumuna banyu bona abakuru banyu mwe n'abana nka 50 baryaho kame encouraging families ezo mukore order yo bwire bw'abantu barayo baryaho abana barayo baryaho hagire bimwayega mubahanurre mubashoborre ogwayegari yoriya utakashanga first cousins nibo bariyo no baryana mwene bamahemba amanyangu with much interest babane bijo mu kirecho ninga babene bijo mu mwanya ogwe bakumanyangu at least tuza kwenjoyinga iki neki hari iki neki shoye ko naza gutanura iki nyakwe kura tanura iki akwagambe iki mwene ushange bari interested umuringo ogwe. Alright, amunenza no ituratanzire dachika za kasha tu ezaraba omurushaha ibiri zakashesha program ya sisimka echerimune jando misho bitukatizo mukamuro kache turumuntu garika mutakarwa. Uganda's ultimate TV dating show, Hello Mr. Right, is back only on Star Times Makurachika. Hello Mr. Right Season 3, where intentional guys face confident ladies. I have a girl already, but I'm looking for another one. Where charm, swag, and money meets beauty. To give me 500 right now. Confidence and yash, all on one big stage. Wanna be part of the show? Visit StarTimes branches near you and register now. Auditions start on 20th February 2026 at StarTimes headquarters, Solis House, Lumumba Avenue. For details, call 0317-117-700 or 0200-117-700. Turn up your vibe for the only TV dating show in town. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Manyiso mwana ngwebe mukwasireho nk'amazina gegona ishomero aho ari ne namba yesimu ko bitashemere kutebwa mikuto ebintu byakubasa kuba bibi ahariwe nibibasa kutandika ababisha bahise kumanya bikwasireho gambira abana okwejo ni samazina gatari gabo gonyine kandi hona bajiro mukuru ubabuza baba batetegerize. Simuka we bari bociri nitwe tucina muhumuriza umwami Gideon tubireje and of course turi mutugamba hanshobi ezabazire turukora omakagito kucira mununga twaba turumu netukuza abana bitu twatushira mutugamba ahanshonga yokushanga abana kucira mununga ko extended families. Yes ninjaba tamwe tubacicenga aho kinane manyisa haro for example yewo wito wakasigire kibare family twakuzire sazo twakuzire tuyina abana nitwe abana baka so abishukuru so arabo kushanga mzeyi kasigire nagira ati nyombwe nangwa namuramusiye aho bambe mzeyi kasigire aye nagira ati mbwene birabira na munana mwamurukunuya na nabana banyu nabo ninjiranta nimbenda hija abana banje hija abakuru banje hija abarumuna banje hija ababanyanyazi hija bona so aha hato shanga no munzu yetakwikamu konka turya bukuzo mutenti tuena turya abantu kankaga atwitira nenda aho tuginene so nani manyisa ati on such occasions
omu families nkezo nani nteekateeka ngu family heads ninga shimwe ba anko n'aba anta bakuzire twahirirwe twafunira abaana omurundi gumwe abo kuba ekyo nikibaho nkarimwe mu mwaka ninga mu myaka nk'ebiri tubakorere porogaramu nungi eyi turabegese tufune oraba presentingira akabegese hari eki tufune orabegese ako bashemeye kwetwaza tufune orabegese ahako bashemerire kujwara tufune omurembe gwa hato nogumanya tufune orabegese nangwa n'emyenda yibashemeye kujwara hariho conference emwe y'indebire bishop n'omukyara we bayinu begesa eminyeto ebere youth conference I liked the content babenu begesa emyenda yibarajware abasigazi pare barajware bareke guru bwa nylon baguru bwa cotton bakubagambira obutambara bwo mu ngaro obwa nylon kuba kubushubure nyindo na nombiri mwenu bayembegesa obo buntu butukureba ngo nubuki nubuki uri kureba umwana naza kecenge yes uri kureba kecengera ko nkataba kubimanya abana bitu tuba kubimanya nite turabegese so wahirirwe wafunire nangwa n'ubucyako bagutara muringo go gwa family inani ngamba konko wahirirwa ibo umuntu mukuru akwafune minyeto yawe na 5 mukaga aho rababone bona utagenda utine cyo batambikire gendo gire cyo wabatambikirayo hati nongwa stoko toreba mu otegera amashuke ga hata agate tukumurisi abana hari babemba binga abana babemba binga beji ahabwente gayibategiremo ushango bategera ati batire muzarayini bakuzishuke ryamo twahiryo mu rubazo barutega ariyo nazo mu ishomero nambwe numwe baramashomero agariyo nugata abana bitwa hamutindo ahabwe micwe ejem atwa expecting omwana yiza tegera atyo akajwara ebijware bukugendera ntegejo of course no waridingire mind y'umwana none expecting ngo nakutamburata ninga wamubuza ninga ya naza yeye so hariho entekateka eyitushemire kuhindura mu bana kandi bakija bakagitsimira bwa nyuma okwigono baringa abana tukabura kubahereza obwire nayo nenshobe y'amana munonga mbwenu if we practice care without if we give them care hatari mu kushwara tukajya ngo mbwenu hate chikwatirine neki reka nkuyambe hwabwe iki umwana amanyengu hine ka support akuwamaha support etarimu kutongana etarimu kujumirana etarimu nangwa no kuherana ejo niyo support nungi aha mwana ninga shaha muzire mutahi wawe nyenda muteka teke mwishuke henyuma nangwa bazire bito ko babire batutwarza hata bazire bito ko batwarza n'emyaka yitwakuriremo nango bundi ne basa kutaba myaka eji natekwa kugira ibyahindukaho by nature ahabwense ko eriyo ne kura ati nkite twakurura mu murembe gwabe gutara mu gutakanyire mu information technology uko horango ishomero nanka niryo ryine computer ngo minister bari yabahire computer nubwo zabe zitandikira mu mashomero nambwe ni nyonka heza na sine ya mukaga ntakimataga computer ishomero ryito niryo mbe baretire computer mukaga kaziresirwe minister bakuzangire myenda ngo batakazi koza eze za penti ya mtuningereze za kabina so ustaza mu mucucu itwesha no IT tukatwega how to switch on a computer mwenazi obuntu obwe hato murembo gwa hati ebyo tubakibiye sabo kubana babamanya nabamanye abana bahati nabamanye kuza TikTok abana bahati nabamanya kwesakingire ibintu ebirungi nangwa na nebibi omuringo gwo kunakubyete birungi nebibi ahabwa mito y'abana bito kwe kwingana n'emyaka yabo so that kind of liberty itwereza abana obugabe butukwereza abana obunkutwara nko bugabe burengire ahabwa umwana ashomye kutunga nububi obumwe nubushisha abana bitu kandi ogutekateka ngo tuborora hariho abana babato toddlers abana baba mbwena ba iPads umurembe gwa iPads ati mwine wifi yomuka omwana 24/7 nabarya iPad yejo nareba ho narebe kinareba kiriya ubundi hijuireho katuni hariho bwa katuni obukuhabisa abana okashanga bwe n'ubutemba hamutwe gwenje n'ubugurukana bwetura hasi omwana nawe nanda kukipracticing so
abana bamwe ntitubari mitinga izindi na channels za TV ziba kureba zitashemeye kurebwa abana ubundi zikuba habisa mwene ko kubarekera ribateje umukana muno ko be bari mu cyumuro ushanga yabaretera ukutagira kibayega ningo shanga iki wawe wigise ikimwe bacikompearinga ne bareba hariya bakugaya wayitegereza tunagira ngo mubiheho abana mu bakontrolinge mu bacencyurire bararebe mushkanto bacencyurire by'ukurya kandi tugira ngo hati ndutuza kuriye ikintu tuza kuriye iki abacu tutakucencyure bakureba ne bakorabamu ahabwo burungi bwabo bwanyensiya so mureke tubahwere kandi kindi ukukompearinga abana ninga sho kuringaniza abana bawe n'abananka bakagira bitu wabananka kabara batana bati two yaburire shi bitu babananka kandi zikesha zo kurgahishomero bakagenda iwe kanoja ngo uburyo mupira two yaburire shi manya nuko yaburire abandi bakaba bateza cyaro nakata yombe kirenju ihumwe no y'imyaka yona kamunwingana manya umugisho gumukama yamuhire tugwe yampire konka reka niwe gezeho utakarekera don't give up utakarekeraho umwana wawe utakarekera heka yawe ikagenda azifutoroho obworoho ni ukora iko mwigorora abuzugwa ngo waboroho kwakoraho iki mwene ubworoho gire ki wakoraho haza bworo botaraho bakigambira baroho naho bakikuri kitambira abahati kitambira abanyensiya kitambira abarukwija na generation zitakazireki eziyo zikorataho gidiyo no mugambo bo bamera bukayesha ngenda kwebaza bamba tureba mwena kandi ngenda kwebaza na munonga bakwereza attention program yiteji eyabahumuriza nyondi umuhumuriza psychological counselor ndiyo muhumuriza w'abantu na mare myaka 17 ni impumuriza profession yanje ni yejo inashomire nkagaruka nkajongera profession yanje ni yejo nubwo buhumuriza mbwe ngenda kubara musiya bagumire no batureba nabamba sindika message zanyu nare hino muntu yansindikira message naragacaka hope omucyara muhwezi master mwebare kutureba kandi mwebare no gumana muhagira program eji ndamusiya nabazire banje abanyakibare muzeyikasigire Reverend Semuhumuza n'abandi mwena abari no batureba kandi kambe ndezeje mureke tugire iki twakoraho buturuho kuturuba taraho hagire iki batugambaho mwebare munonga. Alright, twebare munonga Gideon Tuvireje and of course kuja kutushomesa ahanshobiye z'abaziro mwezi tukora umumaka gitu ushanga tutazimanya andamerwizo ushanga za affectinga abana bitu omukukura burura kashato program ya sisimka nshira kutayisa abahumuriza ntubantu gamba shonga esquatine namakagitu okutura umuntu kuzabana bitu okutura umuntu ombeka makagitu ebibyo nantubantu bireba burura kashato toshemekwa no fair and of course netwichereza ngo ebitwaganira arebera hinduke omakagitu muzire kore warebesho biyawe hati ochino opportunity yo kujambo hinduramo tubase kuzaje abana bitu program ya sisimka echirumune gendo misho bitogwa hatika tuzomka humuro kace mzee bisisi no arimunaisha kubashemeza okusiya shaha ishatu zenyine mutakarga TV West. Obire nobuza ahora atwara mukunda wawe aha Valentine's Age. Humura TV West na Radio West tukwatanise na Acacia Country Inn tuhakuretera Valentine's chamuka eri mu live band echihuro c'ababiri chiruho starter Expire Wine Unfortunate Love na Midnight Romance aha sente ziringanire otaferwa gumaha TV West na Radio West obase kwehangurira special Valentine's dinner hamwe no buraro iwe no mukundwa wawe
wawe obwo urukuhurikiza radio hamwe na TV West ukagaruka mu bibuzo abarabanze kubukinga nibija kushariraho aha mihendo na 10%. Ijana mukundwa wawe mweherere omwanya go buteka ogwa Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel ahabo kuba mtshemeriri bihagire TV West, Radio West, Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel. Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera. Ebyomunju nibimanywe mbeba utabashuka mbere utabashuka utaferwa utabashuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba Dera ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu bikwasira hamaka no kuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata muhanda ugakiwa wajangwe chisitetane chikaze ninga nechisha no mukazi bambi aro mukazi ari kunuke chai bara kuriya takuzagaraka no mawe imbase kwata bakora kasho mucheka gw'abajenyana ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki iwe entebe nashitamo ko naro hano leta kaceka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stame na ntebe ibe ne box kireka nonda kufota rwiriwe omuzano ogu nugubagoroho rwa mukaga na Sunday shayishatu zekiro kandi gwijagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda n'ishweka zihangwe. Akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira wabakurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Ni mutino burenje batina ranga ureme twajo rabjeta fayo produce emirates kazauri ukantereza masko waitatu waishiriza okurugo bona hatinzura ntegereze akamurika roza katatiwe ukashana omwenjenje nkakana kengabi ainunu tunureka kwetorotoza sharam torotoza sharamu kunye toroza sharamu sharamu iwe mazima sharamu ndihire no buzano bwa yesereka ngushere kurre barahamwe nondo zane hakahuna omwaka huna katango leta za koroba utakumanya ngo magara ganje no gatoneka buyo kankorera saini yechirafu cinje kunajire kutigarika muwanyi mamisho nganyenda kwizo wanyu konkana ikanatina umunyanyo konaza kukwata na ndirai akayanzire untagarika kuraba kwanyu hato mutima gutandikire kwe hakanombere indara kuno mutima gwanga gurarokwe ngwe kwa kwiza gukwatara yakabuhonda honda
unguza kutoborotera chambambirwa uye kwasa undingaringa ajajajajaja omwene oza kwizosange nafire reka kwetorotoza sharam kunyetoroza sharam sharamiwe niwe reka kwetorotoza sharam kunyetoroza sharam sharamiwe mazima sharam nonyetoroza oyetororora benye moto yechikura oyebuzabuza oyehindurize mbuye kugambo tohununa ninyenda nyegambire niwe anyanyegambire niwe nshurire kinshita mu mugongo chimpendo mugongo niza kugaruka muti nanye ndikukunda waradhini ini badaha takumuya kazi nungambi soro haraburgona ruhaunye kuzaguza narwa abaneiba omwendera kasani twine hokorora noza kunkwasa musango mbaso abirina obuzibu tokwenda kugambo nogoryo mukazi bagire ngo wagamba nofa niza kwanga reka kotoroteza sharamiwe rekanyegambire niwe anyanyegambire niwe ebikunda ngume mirire nanyembere niwe niza kugaruka muti nanye ndikukunda waradhini ini bada mama shabo sharam reka kwetoroza sharam yes abashinja ati mwetoroza nibakushaba school fees ati otoroka ukazimwe kunompena ukazimwe kunompena omukazi naye ati konka musheja woryamisho niki abashinja ati bakibyama abashati bakiryama muri ebiro bya school fees ari kuryama hapana shayi kumi mushana bayimukira ari kureba yoroteka kikagwa byama abyatabyami nateka roni ateka kafuna ateka school fees ateka jugano ateka myenda ateka zishwache ateka abana bakurebera heru umushata kurya abashati bakuryama umushija nabyamena kika kama 30 ninga 20 pago turotubura ahana tarika kurembwa zigahe amakushakana bwene seje abashati bakibyama bwa school fees natere kitatera omuntu nobubwata mumwono mwingi natogara tokoko mwoyo mwagutamu abashiya tibakibyama bana mwe tibakibyama konka kare kamagambi nk'abakazi mureka kureta abashati stress umuntu natumerwe gari umuntu atumerwe gari umuntu n'umuntu pe ushaka yatumerwa kakagara bwa school fees bana mwe school fees yagumira uteka mwana w'umusheja akagambira mugenzi wacu konka kangambira ibintu bigumira mu nshoma te ibintu bigumira cyo kubaza no kusigura kuza kusigura umukazi akakuna n'imbaraga n'ibigere bya kusigura kugumire bana mwe kusigura kugumire umushije mukazi kumusigura akakunda akakwikiza n'imize yawe akakunda n'ikika cyawe akakunda nabo wanyu umushije mukazi akakwikiriza ukamutwara ukamuteka mu makagawe akasiga ishena nyina akamutwara akabikoma myenda akajakazo wawe cyo kubanza kusigura kugumire kusigura kugumire kandi cya kabiri atukugireka kubanyineka hata abantu bineka no barane batambura n'empare yamawe Yesu we hata umuntu kugireka kigumire hata kugira ngo urebe wananko gumpare yatayombekira hari akashwazi abantu bine makano barane batambura n'empare zonka hata kugira ngo urebe wabishinshi no pari akashwazi hata abantu noleba peka tomoto ratambura tayineka tetele chakabira techakasatu atokuzara tobantu bine bana haturebare bana bina bana tukukatwa bine hatunotokuzara hatokuzara tunogira ngo reba mutabana wananka cyakozire hatokuzara tabantu tibine bana hatubina abantu kokati bine bana ndabwaki hatokuzara kugumire ati chakashe chakana atukwera umwana umwishomera akashoma kaheza atukaja graduation yako ukayotubana mwishe tukoremba gatumwana wayanje yajwara tukushomeza ati bintu binebyo bisisi no bigumire okusigura okugireka okugira abana atukwera umwana umwishomero
mama tebintu ebyo binabigumira ebisinsino ati kuja kubi nozara omwana butyeke bagira ngo uriya mutabana nk'ibyo rero nakura abana mwe ngo akazara yarugaho umwe akajya ati atuga abakazi barone bose ahugesha abakazi barone bose atakumenya ngo ariho nayosha n'umusumu atamuta wibera yosha umuntu kanamenya umwana bwece kwija kuba konka mukama cyacerekera misho yes uruno yero mwana mushomero cyo kumanya toguko kamukama yenohera ngo gakikuno kushaba ushabe mukama tukamikirugamo tukamikirugamo nyamazo ntwira abana yishomero abana kuba amazire kundeba ishomero rwo nari ngureba bishishino nge tumwana wanje namureta nabaje nabuze umukumi timwe niyici nankane mwe niyici ubuhunga engwe sitwaye ubuhungere wenta umwana wanje kashumi waza kutwara umwana mushomero baje ubuze sitwaye ubuhunga ari abana bakurya nashitamabu ari abana bakunena yes umwana w'umutacu atisafura cy'ubuhunga pe cyoza nugura kade yabakejeka nabwo atabazire baza kuyangura nugura kade ko buhunga ukakavokejeka uguresha uya makare cyo bagejeka abana ni banina abana biri bushaka kumukira bune kwingana ati abana ni banina no buhunga mwene nakutwara umwana wanje kakutwara ishomero nimbaza nabuze ishomero ntabantu baruhanga mwe ntayo nebirajamba umwana wanje ngo ngwena gutuma yambeki ntiri mwana wanje narya ntinanena nto mwana wanje nahuta ubuhunga rukutajyaga gishukariya nto mwana wanje nahuta abazire mwe mugambira abantu abana banyime icyoshe mekwana bakora umwana wanje nahuta cyaga y'ubuhunga ati ko wanje no mukiga yayi kabiri bwo rushana na runena uje mugwe hweshweni gambira umuzire gambira bamasite cya mwana wawe ari kuba yaba nazana twongo mwana wanje nazana munonga uti namukukwasha twonga namukukwasha yino muno mureba buri jobo muno zono ya masite uti namukukwasha na yaba mwana wawe uti mwana wanje nazana mwe nuko wanje mwana we nimanya mbwero mutabani wanje we nanena mwana nanene biribwa ayibana nanene biribwa bishushuire bitashushuire uwenye nabinena mgano namara kumikwana ishomero nokugambira masato mwana wanje nanena mwana wanje nanena ngunanena mwana wanje naryo uburote naryo buhunga isefrani bajugwana giteka hariya yes hashimono ngo kari hanajega mugamo tuko kamasta nakoreza ugo mwana takurara munaka no mu biraro by'abana bishomero nasohora za kuzenga ngo mureko mwataho mukumi atabatorokaho yes ari umushama umwana bamukwasha yine umukeshi ye yine mukaharaji ari abakunywa kaharaji bana mwabana batubishije kagwe yes umuzire yakomera umwana wakacupa kaharaji ubwo cyo mukomera kabiriti ya mukomera haraji ati mukomera ati mwana wanje roko shongure wakajwa ukakanda baziri muri muhumura kuti umwana kumukomera haraji umukeshe utumwana wanje twine barana nywa haraji mwe ukora karajo kagera ishomero ko kabaka ukici ni cyabaziri atuma mukayishomero kugera na haraji ngo ikaze kogesha yabandi ukamano tigabura mushobuno buno bucepere bwenyi mugano wishiye mugambira abana masita umugambo utumwana wanje nanywa ko areke muronde kanisa zo mushomero ebuno go mwana wanje karuga yajunirwe yesha hishomero kugene abantu bashaba abaturitinga bamasita mwe bari munonga masita na turitinga umwana ruga atutukire ajunirwe yes twekazunirwa yijanaga n'amashomero kabantera kirasi ntere ikitintera umuntu shabu sisiro noma nyira bisisiro nkabantera danshembaga bajishanga n'nyende kugisharaho bakabajya ngo mbaga n'uragisharaho rizoba abakoba amara kutaha ekirana kiragara mu nsharaho what yes ati school fees wishe mutarira munonga twine kabiriti likakura school fees urugotomerwe gari yes twine school fees bana muri kabiri harimo school fees gura kabiri shingira kumirgonka ubone school fees twara mwana Metropolitan University ashume gutumira kabiri kwa mwana muri university ashume wacha hivi buko bitomuzite wacha saramu egisimwe mbambirwa uyo kwasa undingaringa ajajajaja omweno za kwizo sange na afire nakwanga reka kwetorotoza sharamu bunyetoroza sharamu Reka kwetorotoza sharamu kunyetoroza sharamu
oye tororora benye moto ye chikura oye buzabuza oye hingurize mbuye kugambo to hununa ninyenda nyegambire niwe anyanyegambire niwe nshikure chinshita mu mugongo chimpendo mugongo niza kugaruka munsi nanye ndikukunda waravini ini badaha takumuya kazi nungambi soro haraburgona ruhawonye kuzaguza narwabane iba omwendera kasane twiniho kurora noza kunkwaso musango mbaso abirina obuzibu tokwenda kugambo nogoryo mukazi bagire ngu wagamba nofa niza kwanga ereka kodorobeza saramiwe nekanyegambire niwe anyanyegambire niwe ebinkunda ngume mirire nanyembirye niwe niza kugaruka munsi nanye ndikukunda waravini